Ako mislite da je ovo samo smrt, varate se. Ovo nije kraj jednog čoveka, već nada za početak novog života druge osobe. Tako bi u najkraćim crtama mogao da se opiše najnoviji zakon o presađivanju organa u Srbiji, koji je nedavno usvojen u Skupštini, a koji je prilično uzburkao našu javnost. Prema ovom zakonu svaka punoletna osoba postaje potencijalni donor organa, osim ukoliko se izričito tokom života ne izjasni drugačije. Čak i ako neko odluči da bude donor, tome se može usprotiviti njegova porodica nakon moždane smrti. Građani Srbije su ovu krupnu sistemsku promenu ipak dočekali spremni. Ja mislim da je to jako pozitivno. Zašto? Pa zato što uvijek fale organi, da nekome spasite život, zbog toga. Bilo bi u redu svako da ustupi svoj organ ako je u redu i nekom može pomoći. Bi trebalo biti kao obaveza građana organi da se spase nečiji ljudski život i mislim da je to najhumanije što čovjek mogu da priredi sam sebi, a i ostalima. Pa ja mislim da je to korektna stvar, da zašto bi, ako funkcioniše neki organ, neko drugo ne bi upotrebio kome je to potrebno, ako ja već umirem, zašto ne? Slažem se i podržavam to. Zašto? Zato što smatram da kada se nešto tako desi, a mladi ljudi treba pomoći. Ja mislim da zakon definitivno nije propisao kao normu da se mora, nego je to dobra volja svakog pojedinca. Čekajte, ako neko možete da pomognete da mu produžite život, mislim da je u redu. Samo ne bi valjalo da država to ne koristi na neki drugi način, da prodaje organe ili tako. To može, šta? Jer kad rikneš to ostaje samo to, a duša ide dalje. Šta vredi ako čovjek umre, a ode u zemlju? Poklanjanje života drugoj osobi svakako predstavlja najviši čin ljudske plemenitosti, budući da jedna preminula osoba može da spasi čak 7 života. Zato smo i pitali naše sugrađane kome bi u ovom trenutku zaveštali svoje organe. Pa dao bi nekome, na primjer, ako su mi organi u redu, onda bi donacijom, na primjer, poginem, onda mi srce radi, onda bi ja dao organa. Ne bi nikom, jednostavno ako se desi trenutak da se moj organ može iskoristiti bilo kome i u trenutku kad bude trebalo. Nisam razmišljao o tome, ali kad bi bio u nekoj nevolji, rado bi zaveštao organ. Bilo koji im je zdrav. Svakome kome treba, naročito mladima. Svima, ako sutra mene nema, zašto ne? Prvo mojoj deci, unučadima, pa onda svima ostalim. Neka posebna osoba kao, pa ne postoje neko kome je potrebno, verovatno. Prvo su to neki prijatelji porodice, a posle toga bilo koje dete neko. Pa ne bi to uradila. Pa sigurno bližoj rodbini. Ništa nešto, Bog zna koliko zdravo, ali ako bi nekom pomogao, ja bi to dao. Srbija se po broju donora nalazi na samom dnu lestvice, svega 6 donora na 1.000.000 stanovnika. Zbog toga ovaj zakon predstavlja samo jednu pretpostavku da će se njime učiniti prvi i najvažniji korak za one kojima je presađivanje organa jedini životni spas.